sebazalelwana uma ngemuva ngenza manje ekuthenini kunento kumele siyikhulume kumele kube khona ezikhuluma namhlanje uma ungezuzwana lento ezikhuluma lapho hey phuma Jehovah Belusiwa uyangihola eminyameni Jehovah Belusiwa uyangihola eminyameni ethi Jehovah Belusiwa uyangihola eminyameni akakho umuntu omele azenzelela kunothixo kunomama othakathaya uzela enkonzweni yakho balangisile ihle ngale ngubo yala isonto sebaqedile abantu ingane zabantu ayiphumelele hoyi wemama phuma ufuna ukuthi ngize kuhlone la angifuni ngize kukhombe ngoba uyazazi zengezili noma ngithi akunikela qala uzoletha imbenge zomnikela lethwa uwe ngoba ufuna ukubona ngathi ulungcolile ngesikhohlakala phuma emozweni yamanje nefike mathakathi fanele ngazabantu ayibona yakulunguwa invest energy yakho ebuthakathini uyazi ukuthi mawuthakatha uvumela ingane zakho inhlanhla kunabantu engabe baphumelele ngenxa yokubona nenhliziyo ezimbi nokuthakatha ingane zabayiphumelele ngenxa yabo bese begqoka ingubo yenkonzo uba uzofihla ubuthakathi bakhe phuma mama wabantu phuma ngiyakubona ugqoka ijubela emhlophe phuma mama lethi izwi uma ngishumayela nawe la njengamanje kumele ushintshe khona abantu abangashintsha usuku nosuku abashintshe sashumayela sesixaza manje abafuni ukushintsha bathakatha mo